Hey yo Mzansi, it's your boy King Ginger, cream de la cream. Twana nje yase King Indlovu bafethu. You know what I did? I went to Johannesburg, I bought myself a camera ukuthi ngizokwazi ukusiza wena, and today I'm in front of your screen and I'm shouting to help you. Hey, I'm here to help. Ma ukuthi ujola nomuntu and usufisa ukumlahla, make sure and don't hesitate. Contact to King Ginger. Ungitshele konke. I will definitely help you. It's your boy King Ginger. It's Bibili King. Take me to Kwabafebayo. Hey yo, boom! It's your boy King Ginger, cream de la cream. Got some demand to Mabuyu, Bampoluyu, Stars. Welcome to Angie Sapo Food. On this show is whereby I give people a platform to break up. No way, break it up now. Hey, what made you go to kuseGoli lapho esihlala khona wena uzofa mawusela ngobuso. Hey, akekho ncengo omunye lapho esihlala khona. Hey, abantu bayahlonishwa. Akekho ncengo omunye ila ngikhona la kuseJoni kuseGoli yonke into ikhona bafethu, abafazi bakhona, amadoda khona, ubufebe bukhona, imshadi khona, ukuphinga kukhona, ukukipita kukhona, nokudayisa futhi kukhona. kuseGoli la esihlala khona akekho ncengo omunye, mawuzela ngobuso wena uzofa. Awuthi nginibonise ukuthi thina sibaqondisa kanjani abantu abangaqondile la eGoli. Indoda kumele uyiqonde, uyitshele ngqomo usungasayifuni, uyitshele ngqoma ikubhedela. Yazi uzumtshele nanobaba endlini ukuthi ayi baba ngathi nginukisela ngomlomo manje, so uring up futhi ring up haya. Ngiyangibamba makuyimama ulitshela ukuthi hey mami, you prat too much, yele prat yele moy man, yele fuck, yabo. Ungasabi nibonile la kwi angisakufuni sesiphethe ngisho abantu abakhulu kakhulu, sibhalelwa ngisho amakhaladi. Ungasabi ukuthi mhlawumbe isingisi sibe sinqamuke, imessage ngizoyideliver nje. No more, over, break up, sorry, bye, cry, bye bye, sister come, don't cry. Atmosphere this side. Ninjani mntaka mama? Ngiyaphila njani? Ngiyaphila sithanda. Yini? Ngikubona ngathi ukwatile, ubani igama? uSelina. Selina. Bakwenzani? Hayish ngithandana nomuntu wami, nomuntu wami emdala kimi, and bengizitshela ukuthi kulomuntu wami omdala ngizothola ifuture, but at the end angitholi lutho. Selina ngibuyisele ebudaleni. Udalani umadala? Hayi madala yangihlupha ngempela. Uthandana nengane ezincane, uphuza utshwala endlini, usenginike nesikhiye ukuthi ngifree ukuthi ngingangena endlini at any time. Kodwa mangiye ngiyomvakashela at any time angimfici. Mangizwa la emgwaqweni ngizwa kuthiwa uthandana nengane ezincane and uphuza utshwala, and umadala nasempedeni akasenzi lutho, and lo muntu engikhuluma ngayo umuntu othulile bengizitshela ukuthi kune life. Sister, umadala emdala engasakwazi ukudala uya kanjani enganeni, udala ziphi kuingane manje mawuthi akasenamfutho akasena energy manenza ucansi. Mangenza ucansi beke right manje ngiyabona ukuthi maybe ukuthi sethandana nengane ezincane umfutho seyiqede enganeni ezincane. Yabamunca le energy. Yebo. So wena sister ubuthi umtholile nomuntu onomfutho olingane nowakho? Ngimtholile, yiko sengifuna ukumlahla nje. Ngoba lo ngimtholile ngi right nayo intanga yami, ngiphatha kahle, ungenzela konke. Wena nomadala, umadala mawukhuluma naye uzama ukumtshela indaba yokuthi akanyusa amasokisi uthini? Hayi madala mangimtshela ukuthi makanyusa amasokisi uthi kanti bengifunani kuye mase ngizomtshela manje ukuthi makanyusa amasokisi. Mawumtshela ngendaba yezingane ezincane lezayidlayo uthini ngakho? Uthi nama ngisamjabulisi, ngisayenza lento bengimele ngiyenze.
so labantwana abancane bayangihlula ngoba nami vele ngimdala. True. True. So umadala uyakucompetisa manje. Uyangikhompethisa. Ufuna ukumlahla. Ufuna ukumlahla. Ufuna ukuthini kumadala makafika la? Ngifuna ukumtshela ukuthi hayi ngoba usubone ukuthi nami ngimdala. Ngicela ke sivele siyeke nami ngiye kulaba engilingana nabo nawe uye kulaba abantwana othandana nabo. Welcome. Ngicela umadala simuphi 20 rand. Yeah. Cause umadala udelela my sister. Uthi my sister mdala. Nika umadala 20 rand. Sister akoni option le. Ngiyakutshela instruction. Umadala mawuqeda ukumdampa somnika 20 rand agibela itaxi ayibuyele option. Ngiyabonga. Ngeke simbuyisele ngebhasi nawe. Hayi ngeke. Uhlukumeze kakhulu lo muntu ena respect and ukubiza ngomuntu omdala. Ngaleso sikhathi ngithole ngumntwana. Wa sebenzisa wazi wamdala. Hayi. Sesifana nokuthi AJ yodwa. Mkhiphe ngifuna ukumbona ukuthi ukhathele kanjani mkhiphe ngehlisele yena. Sister lento ihlukumeze kangakanani lento ukuthi umadala kwenze ingihlukumezile ngoba ngisenesikhathi ngithandana naye kube ngambona kudala lo senginaye yabo. So ngiyabona ukuthi ngimoshela isikhathi. Akangihloniphi. Akanginiki nalento engimele ngiyithole. Manje nale mali seyinika ingane ezincane. Ngisathola lutho mina. Usitoto man. Uyangigwadisa. Hayi lo yabashaya ngiyambona. Hayish. Hlala ngapha Grootes. Khamba kanjani mfowethu? Hayi. Okay. Ngiyasonyanda ngani? Oh ngigrand ubani igama? uPeter. Peter. Pra Peter. Ngiphethe my sister la. Yeah. Uyasimokolela ukuthi the way out granding ngakhona, the way ophethe soft ngakhona impilo yakhe. Wena ungathini oyincanywayo ngo my sister? Uma sister ngamncanya from day one mangumubona ngibona umuntu right. Ngibona ithando kuwe. Sure. Wayithola. Sure. And walithola lo thando. Yeah, ngithula ithando. So uthi wena umphatha grand, uthi yonke into ayicela uyamenzela umupha nesikhathi. Wena yini oyincanywayo? Engincanya kuwe. Yeah, you can talk your khuluma inkulumo yokuboya hawo. Yeah, na ke kiratsa bomnati. Wabona. Nako tse dingata. Yeah. Mnato a ke khona ho dula mo batho no bangata because we crowd a ke ratwa bona. So o rata go dula le yena most of the time. Mara sa dula le nna mos. Mara wa ikhaza gore le dula jwang. So ni hlala kanjani? La dula ka ofela re dule. Mara bona ya no a re dutse ka ofela rena re le two. And then ona le ngondo engwe embolela gore motho o ka re na a sa mberekise. Mara o tsaba mbolela. Wa Uska mo ke botsitse gore ke eng o iratang ka yena. O ritse wena o rata menate. So o kry monate mo go yena. Wa morata. Ke morata. Sister, a re wena monate. Kopa mo bolele gore mo go wena ke eng o ikryang mo go yena. Hey, na these days awusanthabisa wait. Ka re o mathali bana ba banyane. Mnate o thola nkonna. Na ko wena kutholi mnate wabo. Usuntsulu umunyane ende yena ugupula ulilekana mara ubona ka re wena umunyane noyana wenza into yabantu babanyane. Uratana le babanyane. Ufa babanyane energy. Nako. Chelete. Mara why umlela na go ka ofela no sambolele or ne na ke tsama ya tsa fa monate inthutsedi so bona o tlo lukwa ona no go re se ke thotse motho gona no o mpha nako wabo wena no samphi nako ya no se ke thotse motho o ene o mpha nako e monate o fanako so go na ntshone ke blotsi ka wena ke re wena nna le wena sofa se lahlane ra dumelana go ne ke stata ka go so no se stata no ka nako eo wabo gona no a isa le nako eo fitile nako eo because le wena a o sa mofa ya no o tshore le nna wa ngolotso ya no dispense ja ga tsene ke di berekisa for wena no o tla mpha tsona back nka se go fe le nna no berekisa a ke nna re berekisana ne le 50-50 le nna no go fa mfutso ana ruta mofufumelo o mo palama o mo khathatsa yena o tla mo patala jwang mara na go ka ofela yona wa no swambulelo rone ne ke sa o jwetse because of no le motho o right ona tjo chinchitse ene se ke thotse motho yeah ene motho sister wa morata ke morata asandrata because when ratana le banyane ba banyane ya no wa o ngisa bothuku so
Ai nako ntshitse nako le kaofela wena nna ke motho se boleletse botlhoko because wena o no jole le banyana sa ba tsebeng ba banyana banyana ba a re nne ke tswa le bona o bone tsangile wa bona ke na le bona banyana ba akusoboni mara ke re ditaba di a fafantsha ditaba tse batho bona ba energy ya gago e fedile energy mara o no samlo re nya o la long gore no mbaizisa ka re energy wa mbona re a dina energy e sona gore nna ke na energy no le yona a re nna le yona a re no motabula no motabula mona le no o ambulela a re ga mtabula hona no sa ntabula ona because to mutho le no provide ka everything la acha khona wa motabula da wa mtabula ende wena awusamutabuli da wena umutabula ka teng because wena utabula yena utabulele bana ba banyana so yena u feel kare energy ya gago e felletse go bana ba banyana ende wena o ipela gore le bagolo le le 2 mara o feel kare wena o sole monyane o ngwana awusamutabula jaaka motho a lekanang le yena o mutabula se bana so a re wena sama go ja banana ba banyana ke concern le motho wa ka mara re mosebanyana ba ambrela ka bona ke banyana ba ke tsamaya le bona ena ke ba ratsi bila zange ba ratsi mara no batabula azange ba tabula ke batho ba ke dula le bona no wa batabula o tsamaya le bona o nwa le bona spenda chelete le bona o no go spendela banyana chelete o tlhokona so next and na see out ai lina ke o sola Mansola. Yeah, why do I give sola braka? Ai, wena. Bana ba banyane. Ai ba ka itathela mo go wena. Mmelawa ya gago. A wa khosofala. A o motho nna ke o shebile, o santsana le jonko. O ngwana. O tshoro wena kwena o ntshela yena motho. No, ke eno nkopileng gore. Ke mo kopile gore ke mo buele le wena ya. Oro umbuele A buele wena because nna ke o bona wa baja ene le khalo go bona wana right ya wa tla go tsara tseno so wana right wa tla go tsara tseno nna ke na khana gore maybe le bereka ka ofela ka wena o tlo kusantwe so Peter a o biswa tsie Peter wa nsukela brayaka nna ke gola le majita and nna majita tshwanang le wena Peter ke gotsi le wona wa mfrostana mmilla wa gago le energy ya gago ya o tshwanela gore bana ba banyane ba o rata and my sister nna ke motsoli ka go sola wa o sola le nna ke o sola wa baja because re bontshe wana wena so wa melela because le wena khalo go bona re wena wa madle and ke mo kopile gore a tlo thusa relationship ya ka le wena no se wa isinya mo why motho ra tiri wa tle go tsara tsene le ma le thuka mo khoneni ne re tlo lata a ke re le lata le 2 mara ke eno re bitsileng mara wena tsa ngo le fela ka montle mona mara o mpona re tla ba se re tlo lata go jartena ke re o lata le yena my sister o tshoro wa I'll a ke ke show my sister o kena o beletseng nna gore re tla mo thusa that why re le latile so wena o mpona ke bua le yena ne ke bua le yena gore re utlisamo gore a o blelle gore a sa o batla asa onyanga wa tsa u peni bana for ntho umbulela nona peni yeo ke life mo sena ke life and the peni wena o utlwisang yona o ja bana ba banyane o tsamaya le bona o ba rekela dingudu yo o jive le bona bana ba ena ana kana no gabaje a ke baje bana ba ke re tlhona le bona why bana ba dula mo go wena sometimes a le itumetse no la go ba nya ka mo lusa botlhoko a ke re ba tswa why ba nkutlisa botlhoko ba tseba gore ke motho wao le kontlong go tsho kwena ba fan rights o bona ntse le nna ke fele ke re go tshaba ka montle ka ma bona santse le ragi a ke itse ka pelo ya ke at least mara bra ka kontlong no berekisa condom at least cause o tla o tshwarela if no berekisa ya no agresa wa isikusange condom go kontlong because that means agresa condom o tshore guy una ntse ke etsana ka montle mara wa bona wa yetsa o tla le ukula akiyezi batho ba ke baje ke mo wa tshogora o ba ke berekisa kontlong kontle wa berekisa ba tabula akibekisa kontlong ga botlo musa wa berekisa condom montlong so kontle wa berekisa akiyezi next kontle akiyezi next ayi ntsugetsa go shobana ba baja wena le chelete ya o fela bona ba njela ba ke baje because ba ka tla jang kontlong ba ja chelete eo why o tlogela go jwa ke banyana ba o sa ba tsebeng ka ba o jwa ke mosadi wa mara akira no le nna ka tswa ya kontlong
teng ya gondlong o tla ntsha ba ke ba Yo kgwedi ka nako fela papa. Mara my sister ena a jewe ke motho How? until a kry-a motho a mo kry-ileng ana sa jewe ke motho. so all along ena o tso re ntho ya bona re O qinile neng go mo palama? ke mo palama mabane O no kwalla o no vale No babaisa. ya ene le babae. ne le bye Ka re se ke bule le motho ka re ke tlo dula le ena no. so motho wa tseba o wa tseba. o mletsitswe so And So, lona ba thulana, and o tla tseba gore o mo file baba o go file bye bye. At least wena o thaka o na le lucky. Ka re ke kgona gore bye bye. Bye bye. Tla no re go sie fela ko ntlong. And into engwe a ra o sa taboga ya number for ntho e o bua one ke bye bye. ya go bolela var mone motho wa gago a go batlo mona bile wa tse Ah ya no bona. nga kopana le ena o na le Ah le no kopana. a rena kopana Yeah. And Brian wa tse ntho engwe o sa itsebeng e ke lebetse go bolela yone. Damane wa mura. wa mura Yeah. Damane na tshwerwe. la tsa mo no mongwe Damane na tshwerwe. o na tshwerwe Ya go go starta e bongweni. ya o bile motho wa mura Maximum prison. motho wa mura bile ke motho bile ke monyakane because bona na phone tswane ntwa ke khona o araja fight na agulwane I fighting a arranger and then batla dila le yena and they never win and say okay prove something Mara Brian a una go mlwanisa o lwanisa boyfriend ya gagwe because it tla o tsitsa matha. Ni tlile le nna boyfriend tshantse la ne le nna no tla boyfriend. Brian mara no bana ba di jatse ka fela blum le ka o fela ga sa o batla a sa mbatla and a una go batla ntho engwe le yena o batla mfufumelo wa gagwe o batla di spams le yena tsa gagwe if o batla tsa gago spam to spam my brother a kere le yena na le wena no ke eng encha o idirileng a sa idira so when all along no pretender fela khatsina nna ke blitse ka mama ne ke sa pretender ke re ke bana ba banyane ba tlisang kontlong o ratana le bona wa no tlileng le bona a ka tla le motho nna se closure tsa ona no gore se ke na le motho because of ke bona matshale bana ba banyane excuse Brian mara a o se gwana e fedile taba ya gago mara ka speseng ai no Joang itla me le feleseng itla me le fele go pele jwang e ka phigisa yeo never protection order e tla tsena ai le nna ke tla ntsa right tsa ka le nna re tla go pele di right tsa gago tse feng motho a sa go nyakeng a sa nyakeng a ra nyala nako Taranyala musi. Antsitsena motho ntsitsena go bophelo ba ka ofela. Le nna ntsenyetsa nako ka re wa matha ka montle o ntsha tšhelete ka ntlong isa ka montle. Tshantse nna ke bekelezela. So go nna re ke thole motho mongwe e ke tlo bang lovely ena. Ka mo ka provide ka mo a ro ya ka tshwiso. Papa. Ya intsa tšhelete before ke ya ka kontle mo re nna ke tsa dilo. Mara o fedile. Ya intsa tšhelete ya montshuni. Accepta yona joro fedile. Mo bolele gore kopa maitshwarelo. Kopa sorry. Ndi bye maobane. Suri yao sifa suri yao na phone na suri yao a ke tsai Brian re tla go fa 20 rand no yana gore o palame taxi o ye go Brine from Bri o tla go Kasi because a re no gotlela le wena ka bus e walwana mo February ke o palama a ke re tsa ino go fela monate a tlo fela lo hai ka tala tlo fela e tlo fela ne a tlo fela o mka 50 a ifedile ya ifedile mka 50 so re tla palama siame or ke ngo batari o tletse se ka base my sister Raus a safe no a go ba an sarele go fedile se ke tsotse ai Brian ya gidimetse ya ro go ntsadile okay mo 500 rand ga o dumetse a gidimetse palama ga go ba un sarele wa o tshwarela tshwara le tšhelete a o palama tsamai le tsele ga sa ba ke sa margilo so tsa gabe ke le tsele tšhetsa re ke tsama ke mere go le so ga 50 rand ba ga tupela a ga le bo na fixa so godisa de na mona strateni mara inili bye maobane o no bina go ipalama ya le nna mabane ke intswile baba ya teng mara ke intswile a ona botshatsi okay e una le lucky Brian how wait ke o fele bye a ke intswile ai motho a tshwalo wena ba tlhoka mara a ro fetsa ka speed na go tsana khano ke fetsa ka speed go ke nana ka re ntse ke etsa le ke ntse re mara ke re no wa tshwa sa go swa go zofatse o nana ka re o tsa tsona khantsa ya wetsi next ene a bona sa tshotse motho mongwe o re le tsole pasela nyana o bile ke nyana o fitlhile o fitla ka tshwana ke fitlhise go fitlhe na mo sa ke ka mo le yena o na bara wa o sa itse ntho a o yetsi
and my Foster. sister o bone gore my sister a o kwatela Hey, a ka o sheba my kwatela. sister go file bokae How? ka gore o palame ya no hai ke a leboa modimo le yena a oketse bophelo ne okay, le motho o motjha Ke a leboha. Ya, and mara- o tla ba tlogela ke re ya ke tla tloga le wena a mbona ke tsamaya le motho wa ka o sa o rata Aksa o vele. batla. nrata ne Ah. a le nna bile a ke sa o rata Thank you. Ah, o tswele pele motho wa Ah, ke tlo tswela and ba tla ba seame. ene re a ratana Yeah. and re tlo nyala re tlo mema. ya no le mbeme ke tlatla Okay. ya le nna ke tla ba- dibiri a o Ona bele side dibiri. wa efeng? dibiri dibiri ke tla tshekela tsaka ka re nna ke ne le choice ya ka bone 8 of 20 randa ya gore a ithekele le bia ya o out shop wena bra tšhelete re na le yona mara ga o gana le OCO Eh. no ha ke lo kgawana le yena ene nka se mo sokodise and kopa maitshwarelo. ke kopa tshwarelo Okay. 20 rand engwe, a ra lo tse ngata tseo ke di etsa ke nana ka re wena o di etsang ke sa etsiswe ke sa ke pelo wa lwisa ke nana ka re go maybe ja yena- banyana ba banyane e Eh. ntse le wena ne le pele ya ne No, le ha o pelo na le pelo papa shebe. next time ntho tse ka fola tsona Hai. o ntshwarele Hai, ko a ra lo tshwaretse. tse di so Ke a itumela ka gore wa understanda gore ke tlo ba le freedom le motho wa ka yo. ya ene nka se tlhole le mo ke ya ona ko pele nka se tlhole ke sa di etsa ke tlo ba ke setse no kana di dira o siame no yana a gona motho Ee, o ha tla gona motho o tlo o o judge. ya o siame o kana wa iphilela ya o batla engwe tšhelete faka mnike noma yo 20 rand ko out shop wena Mara o rata tšhelete. tšhelete ke rata tšhelete ke bophelo a ke ene wa tswa re Wa e rata magatsine a le shame. kgono ntle le tšhelete a o selo Yeah. le o fitlha ko dibulekeng a bua o sena tšhelete a ba o naka le o naka mara a o na le Tšhelete ntho ngwe wa tsheya a ke re wa bona tshula a ke fitlha so ka re ke na le tšhelete le ntho ya setse ba ne kono tsheya Ao. ka ba ke re le tshaeng le Ba jaya tsheswaketsa tšhelete. joku mo ke tšhelete wa e bona Okay. awuthaka abuti o tla o bontsha okay ibile abuti wana o khapha wa bona kwale ko thabeng nna le buleke tse naka le tsebe ko palama thabela thaba yela di-taxi di feta kwale a ke palama ko thabeng ano ke Ya go Bree, O ya ya go Bree. Bree. A go Upa- tsebe, o o re- tsebe. Bree ke Jozi ko town jose ke tšhaba so batho nna phela ke nna motho wa loka mana ke tšhaba jose a ke tsebe jose wa Ah, O tla ntata, itseng. o fetile jwang Jozi o sa tsebe Jozi jose nna ke tseba ko dimolong ko ma westgate ya go Jozi o tla kry-a taxi tsa o isang Westgate a ke re kile ka re a ke tswa ko limpopo ba re jobeke ba tshwara bos ka ba tsaba o le spele le no a ke fitlha a ke tsamaye O wa hlazana wa itsa o tsebe le Jozi. a ke Ai, man, tsebe wa embarrass. so sister senze njani ene kile ka utlwa ba re mo josi a ke rana go soke ntho ya josi ba re a go botsa direction o tshwanetse o batele gape Ya. nne nna ka le tlwa tsa re o botsa motho Gore le batlo tsamaya le nna ka koloi e one ke ntho manje ba batla tlo ufuna ukuhamba noma isister sinibuyisele ngekolo yi-1 a bontshe tsela fela a ke safe motho wa mara o motoreng. file tšhelete mos okay go tlisa tšhelete re tla palama le wena ko beseng a no o lokile ke tla tsamaya ka maoto a teng ke jo le ke kgoma bayane ke re so So, Ee. o re ya Bree. ke ema mo kae mo kwale thabeng monna tabedi ke tsamaya set so Ke yona ntho e ko lahlelang yona o paisa o hao. ene ke a paisa fele man ahamba ke mpeso no a ke lebogile ne Okay. ke komba ke botabedi ke josi Hey, Jozi. Bree ke re bri Bree Eh. ke ya kola a ke tsona a ke ka fitla awuthiya muzo sister kanti ngitholeka ufika kanjani lo muntu egoli Hayi angimazi yazi nami ngihlangane naye nje la eGoli. Angimazi. Sengadopthe nethoni yakhe futhi. sister welcome faka my sister pasini sambise my sister ekasi Okay. Bye bye. bye bye yazi uNkulunkulu usebenza ngezinye indlela ngalahlekelwa umngani wami lana la eSMTV lensizwe sifika lana izongikhumbuza umngani wami owalahleka ngoba vele besebenza kule show uzo understanda Simpiwe do the right thing my brother ngithatha ungise ePolokwane take me to Chris hey yo boo it's your boy King Ginger Cream de la Cream kathi mtimanje umabuyo bambolunye uhlasa welcome to Albisato Food on this show is where I give people a platform to break up no way bring it up now
awusemasho efona ukuluma isista manje sekuyifene la efonini kubande isicelo besifele imizwa isishintshile like towards you. what made you go to why the people that why the people why when you why when you about the chance why when you ayeniasho ukuthi bayibhelishisa mkhulu hayi no ayeniasho uyasho ukuthi bayibhelishisa inkinga usekhathele yisena